Talo whanei tu la o le whaopoponga o tala lau le tio Polynesia. O whamaunia le whiunga le pāle mea o le taimi nei, muli pola analosa ale moli o e tele lava whaafita au riolo o hawhia i tala vau, e au fia le uti male lea yuni awano whai ngā ruenga, whaafita au li ufuala au whaasai na male awa malosi, lu i tau sui fua malolo inol mafofau, sa wanga a fianga o suinga o le tau male lea lava o awano e atina e ayula to mai mata leni. Ele sau noanga le whiunga sui pāle mea le talalo i o whainga whaavai mo tupulanga tala vau o Samoa lu ono e o, ile lu o tolu tasi. Na ia sau noa eto a telefoi o lo o whaalia manatu whaapea ele o langonaina o lātou leo i whaai unga e a whiai lo lātou lumanai. O le whainga whaavai mo tupulanga tala vau o Samoa lu ono lu o tolu tasi o sau nia e talia tuai ineilu i tau. Sau noa mulpola ua whaatuina e lango ai whaamuamua le malo. I le whaamalusia o ainga, whaamalusia o mai tū malo, whaateleina awano whai ngā ruenga mpisinesi, puipuinga o whanau mtupulanga tala vau ma le whausio o nuu saunga le mu, malolo ina mga whatauli maina. O le ati na e o tupulanga tala vau e amata mai lava i tonu ainga e whaamalusia le nuu, taita ia mwhaatonu pulau, e ka le sia e langolango ina ya o ngai a fua le whalau tele ina wawano whai ngā runga mo pisinisi. Rumafu anga lea uto e whaatua e komiti whaufotua mo tupulanga tala vau, mai ua avea o se la asanga tā ua mo Samoa e peon sau noa le sui palemia. Mai tā longa lea ua umata longa le iuni la ka pi savai, le ana siampini ele au a sa fotu i le tu o tane, peita e ufa ngā solo i neita a melusanga la ka pi like le tu o tane lava, iana au se fululua. I ta longa le sto na ilentu nei na manu malo wai le au whanga malo le au le vai aisa. Ai manu malo sa sina la ta longa male tui, manu malo paia ya sa fotu lilo mayava, manu malo sa tole paia le whangoa lii, manu malo sa fotu tasi ya whangae, manu malo sa sina ile au le tui. O le sto na inei, leo le afa solo ai loa ta longa le pa umanofo, moli mawina le tumu, o nei ta longa ili malaila kapia le angatulunga rua o Samoa. Au whaatalitali pēse komsina mtanga luenga o leo, ai ua fola mai nei, ele i tū lawa mtanga luenga i se lau ma leo noa wha se lau TALA ili tausanga, le totongi o sui komsina e to lua le ufia maua foi. O hawa noa nā mo le National Operations, ma le District Operations, po le sui komsina mo ngā luenga lau tele ma le sui komsina wha ai tū malo. Peita e o mai ta wina le mana o miai nei fui, o ni ala whisau soani, le sui komsina langolango ngā luenga lau tele ma le sui komsina langolango, o wha ai tū malo. O nā hawa noa e lua e ta iwas fulwhaafe ono se lau TALA i en tutongi i le tausanga. Mai whaangata i le stolu tasi o le māsina nei tālo sanga. O sa ili ai, i ani ta ita i leo se toa wha, a o tāli ai pēr le taunu unga, o le sa ili o se komasina o le matanga luenga o leo mawhan pui. E o mai nei o lo tau awe lava e le fionga le a tau Samuelu afamsanga le tofinga komasina le tu maua matanga luenga o leo po le Acting Commissioner. Enisi o tala o le leto e ola o laina telefoni i vaenga o afio anga o sava i wa stasi leo populenga o ainga o alala i nā vaenga o le motele. Matala no aile tina o tātou tāo fialo na suafa o whaaftai le malo o mawatu suawa i tausanga na tenei na whaato au o tuai paipa. Ai o le populenga tele o lo amo nei o le saunga le mu. Whaatatau lea ini whaale tonu e tupu whaafua sei. Ai le i o la tu lava ni telefoni le vaenga o le tua tane i sava i o lo nofo ai. O le mta upu lea o le tasi pelu o no tātou mō le mawatu whaasea mai vaenga o le tua tane e matua le o la i lava se telefoni o au nanga umai lua. O popolenga o ainga i ena no fotonu ai vaenga o savai e le o la i telefoni ne i oso whaafua se i se mai o se tangata pe mana o mia se fusosoani. O tūlanga tauli ele tise e tolu pusa ai sa tele o lo tātia ma le TV sa whaina mai le taimi o le pe whaafua se i atu le wila. O le taimi nei o wasai masolonga le lei lava ele tise i le afo i vaenga o le tua tane. Ai o le whaaftai whaapatoa le tina o ta ua ilunga i le malo o na ua ea le polonga o lātou a inga le suabai. Ai o le le ai uni fsota inga e maua popolenga tele mo le puipuinga o le saunga le mu. Ua le aisa whaasalanga whaafale puipui le li Samoa le na malanga atu i Australia i ngā ruenga whaavai taimi. O mori mawina mai e le sunga i le li iloia ai o le apostolo ya Freddy so o alo ila nei tūlau. E tolu tausanga o vaso le li ile Australia msoli tūla fono ai.
Polo ia le whaamsinonga e tū la i o na mōlianga, masa te tauna whalpuipui ai, ai atu ua wanoa fu i ai le whaamsinonga, e toi toso ele ofisa o tua oi Australia, le Pora Force, o nolo overstayer. O lo whaamawina fu ile maitanga o le tamaita i Australia ua whai mauna ainga, ina ua maua leisi mana mea la nā vai Samoa. Ai whaamaunga leli ilo ia, o le lei o maule na ave ilu mo le whaamsinonga, o le whale puipui ai, le e tosoa ele ofisa o tua oi Australia, au whautua ina e whaia por kalame whaatau i soli tu la fono, o nā o se sala tupe tutongi, le ai se soli tu la fono whaamawina, o le no conviction, mai u whaatonu foi, ina ia ave i tutonu o na pepa no fo mau, o le tolu masina, e tau fiai se tūlanga i onu whaamalu si ai, se toi tipoti mai i Samoa pe atalia lan tāl sanga. Ta uel whaamaunga le loia, na mamao i la ngona o le neiulunga li i o se vaenga le o le awhaia ele li i mole la ainga. Ma fo i ai i le atua lo na vi inga, ma whaaftaia fo i le apostolo i tino ke riso au au i le tatalo, ua manu ia il whaamsinonga ia whanau. Mai tālonga le tai, o manu malo ai Christina Harris i le Pacific Open Water Challenge, o le tuunga au, se fulu kilomita le mamau, e tolu i tula sulua minute na fe au si ai Christina, ono sultolu tau sanga o soifua o lea tamaitai. O le tuunga lea le Samoa Events, le enfa mawina ai, le tulu o Neil Doret, e whalima tau sanga ila na taimi e tolu i tula sulu ono minute, tusa mo le 5 minute mai tua o le mua. E o antu le solua, ananafi, o lo o tu maulava ia savili e pe ona iaile a songofua, le ena toe sui ai a la fe ausi, o le ta amilo i manono tai, ai fe ausi mai i le Samoa Beach Resort i mulfanuanga i le wafu i manonouta. O le ala fe ausi le na e pe ona li ipotia le Samoa Events, e ui o le saunga le mu, ai o le lu i le fe ausi vasa, o lo o i le vao motu. E pe ona maulima wina i le 2 kilomita muli, o le ala fe ausi i le toe li liu, ma fe ausi anga i saute sa e whaasanga i le tini. Na whaafitau ia tu savili msanga fina wai a tili i le tini. Aina mawusa whaasili ngā malosi le mātango fio ngā tai whale o muli whanua ngā i apoli mauta i le tele o lau meina o lātou whitaui o ia ai o le ola o amo le li tai. O le tu ngā whi ausile i vasa o Samoa na fuafuafu i mole asolua i ausia le 5 kilomita. Mail mlaiva alele i whale olo i lona ngā tai whale mail tua oi msata puala i le Samoa Beach Resort. E toa fitu le au whi ausi le enta pena mole nafa moe moe. Ai o le tu unga le samua mua le songafua. Na mua ai Christina Harris o Nelson Aotearoa New Zealand o nosu tolu tausanga, tolu tu las fulua minute na iuwhi ausiai o le tu unga na e se fulu kilomita le mamau. O tala nao le nei tu la manuia tolmanga o le nei e salulu mai lau li tio Polynesia.